Vaga za punjenje meda ispod 100 eura. Kako je možete sami napraviti? Pogledajte u videu poslije introa. Dobar dan i dobrodošli u moj novi video za koji sam rekao da ću snimiti, gdje ću vam pokazati kako možete sami napraviti vagu za punjenje meda koja ne košta ni 100 eura, nekih 75-80 eura možda košta vas. I jedini problem oko pravljenja ove vage možete imati kod instalacije samog programa, odnosno ubacivanja u ovaj modul Heltekov. Zato morate dobro paziti ovo uputstvo i uzeti te osnovne delove, ove koje sam ja postavio tu. Jednostavno, znači svi delovi će biti i neki opisi ispod videa, u opisu videa dole, tako da kliknom na to samo otvorit će vam se stranica AliExpress gdje možete poručiti te delove. Također isto gdje se preuzima software i gdje ima još neka razna uputstva od ovih ljudi koji su to osmislili i napravili. Jedino što je sajt na njemačkom, nešto je možda i na engleskom, ali morate znači kopirati i prevoditi ako vas baš bude interesovalo, ali zato ja pravim sad ovaj video da bi vam objasnio, što kaže, na našem jeziku. Eventualno, ukoliko negdje nešto nije jasno, pogledajte tamo ili napišite meni u komentaru pitanje i ja ću vam pokušati odgovoriti. Zašto kažem da je bitno da uzmete ove stvari, znači, koje sam ja stavio na spisak? Ne morate sve, ali znači modul, obavezno taj, ne drugi, jer ja sam uzimao, evo imam ih ovdje. Znači, ovako, taj neki drugi, bez ekrana, mislio sam da može isto, zato što košta 3 eura i nešto, jeftiniji 4 eura. Dobio sam, pokušavao sam, nije uspjelo i onda sam morao uzeti taj koji su oni rekli. Njegova cena je negdje, zavisi kako gdje, 17, 18, 20 eura sa poštarinom. Dakle, display, to je druga stvar koju morate uzeti, i rotacioni encoder i servo motor. Znači 4 stvari koje morate uzeti, te koje sam ja stavio. Jer pogriješio sam i kod servo motora, uzeo sam, jeste 20 kg, vidjet ćete u videu kasnije, ali radi na većoj voltaži, a ovo radi na 5 V. To nisam obratio pažnju, rekao 20 kg, svi oni su isti, međutim nije. Rotacioni encoder, također sam isto napravio grešku, uzeo sam ovako, evo, stigli su samo oni, bez neke tu dodatne elektronike, isto vidjet ćete poslije u videu, znači, pa ne odgovara, morao sam poručiti drugi. Display sam jedino potrefio da odgovara, ali ima i njih više varijanti, tako da i vi uzmite ovaj i znači taj modul što sam pogrešio, što nisam uzeo odmah, koji su oni rekli. Sve ostalo sa spiska tražite ako ima šta jeftinije, gdje je jeftinije, znači nebitno. Prekidači, tasteri, to su sitnice koje ne utiču mnogo na izradu vage, jedino možda na izgled, znači kako će izgledati ti prekidači, dugmići. Znači prekidač možete staviti prekidač od sijalice, zapaljenje svjetla, to je nebitno i to je to u principu što imam reći za početak. Sad ćemo prijeći čisto malo kroz te delove, znači pošto sam ovdje napravio sa tim slikama da možete i sliku da vidite, da uporedite eventualno, a poslije ćemo na skidanje
softvera za instalaciju na ovaj modul, korak po korak isto kako ide, i sklapanje vam neću snimati, možda ubacim par slika jer to ja nisam gledao, kupio kutiju jednu i rupe sad da ću probušiti ovdje za prekidač, da li s ove strane, da li, znači to svako zna uraditi, tako da ne moram to da snimam i da pokazujem. Vezivanje također isto, znači postoji jedna šema koju sam i ja napravio zbog velikog ekrana. Oni na svom sajtu imaju bez ekrana, znači pošto za ovaj samo mali, ja sam tražio znači opciju kako da dodam i taj veliki ekran i uspio sam, dodao sam. Tu se mora uraditi jedna mala promjena u njihovom programu. Program je open source, znači podležan je tim promjenama. Svako ko zna malo oko programiranja ili nešto, ili malo više, može promijeniti program skroz, može ga prevesti da bude isto na našem jeziku, ali da ne bih više davio, idemo dalje. Evo, dakle, to je ta lista, ima nekih 5 strana, proćemo je na brzinu kroz sve. To je taj Keltekov modul, znači namjerno sam stavio ovako više slika da bi uporedili. Ako vi budete tražili na nekom drugom mjestu da obratite pažnju, znači dobro na pojedinosti, znači da ovdje čipovi kako stoje, od pozadi kako stoji, znači ovdje na kraju ima verzija 3 piše, drugi modeli nemaju, možda neke kopije nemaju isto, tako da nije sigurno da će vam to raditi na nekom drugom ako nije ovaj. Znači jednostavno dole kad kliknete na taj link koji će biti u opisu videa, a ja ću ovdje da kliknem da otvorim, izaćemo ovako, AliExpress, sad sve zavisi ko je za koju zemlju podesio, znači ovo je podešeno kao za dostava za Srbiju, znači za Srbiju on košta 12,36 plus poštarina 3,89 €. Znači, što sam ovdje i naveo. Ova pločica, ili ova ploča, nije neophodna, to je opcionalno, znači da ne bi morali da ovdje dole letujete kablove ili sa nekim drugim buksama da ih spajate. Vidjet ćete tamo u nekim slikama poslije kad budem pokazao kako to, nego jednostavno samo znači njega ubodete ovdje u ovo postolje i onda sa strane, znači evo otvorit ću njega krupnije, sa strane ubacujete žice tu i samo na šafiće zavrćete. Tako sam ja uradio recimo. I eventualno ako crkne ovaj modul, znači izvadite, stavite drugi, učitate u njega softver i to će da vam radi. Idemo dalje. Display. Znači, to je taj display koji je bitan. Ovdje samo imate opciju isto, nemojte da kupite odmah ovo, 9,88 €. To je samo display, ukoliko neko polupa, polomi, znači može ga zamijeniti. Ovi sljedeći su sa, piše ovdje, 4 pina, znači 4 pina samo, ne ni taj, nego ovi, ovdje, na 7 pinova. Imate opciju u beloj boji da vam budu slova, u plavoj boji, u žutoj boji i zelenoj boji, pa po izboru, znači kupite koji hoćete. Servomotor, znači servomotor, tu isto ima više motorčića, da otvorim i njega, znači 35 kg, možda može, ne znam. Znači ja sam uzeo 20 kg, ali ne ovaj od 180 stepeni, vjerojatno koji radi to, nego 270 stepeni pro verziju. Vjerojatno i tu ima neke razlike, pošto ima 270 stepeni da nije pro. Vidim da je ovdje ovo žučkasto, na ovoj pro je srebrna, vjerojatno je bolji, kvalitetniji, pa se odlučite, nije neka razlika. Sljedeća strana, znači ovo je vaga, koju možete koristiti ovako kao što je ovdje, znači sa dobijaju se dvije plexiglas ploče, samo što sam ja ovako iskoristio jednu, a drugu sam
zavrnuo direktno na ovu daščicu. Adapter, to možete koristiti možda i od telefona, mada je slabiji od neke igračke, od nekog uređaja koji vam ne radi više, ali adapter ostao, bitno da je 5 V i da je malo jači, bar 2,5 A. Ja sam uzeo 4 A. Ovo je taj rotacioni enkoder, što sam rekao da je veoma bitan. Vidite da on ima dole i ovu pločicu i tu ima još kako se vezuje. Tasteri, znači taster na komad, cijena tastera je 50 centi, 2 komada euro vas košta, sad je malo i, u stvari, bez kablića je 42, ali ovaj sa kablićem je 50 centi. Znači treba vam možda crveni ako hoćete kao za stop i zeleni za start, nebitno. Besplatna je dostava za Srbiju. Sljedeće je prekidač paljenje i gašenje. Znači tu je 5 komada, morate uzeti najmanje, ali svih 5 košta 80 centi. Nije cena po komadu. Znači ima isto ih. Ovo je 10 komada, da li u beloj, da li u nekoj drugoj varijanti, nebitno je. Prekidač za servis mod, paljenje, gašenje, paljenje, odnosno prebacivanje. 10 komada najmanje, 2,35 €, također nema dostave. Zvučnici 5 komada. Produžni kablić za servomotor. Znači, servomotor dolazi sa jednim kablićem, ali od njega, da bi došli do vage, treba vam, to su ti kablići. Onda kablići ovi 20 cm, 40 komada čak ima, to je za vezivanje unutra malo tog modula sa displejem, sa rotacionim enkoderom i ostale stvari. Njih imate i kraćih, sve zavisi, sad ja stavio 20 komada, znači ima 10 cm, ima ja mislim od 15 i izaberite sami, odlučite koje ćete uzeti, nebitno je. Kućište, znači ja sam i njega naručio, odatle nisam htio ovdje da tražim, da ima sa ovom providnom gore poklopcem, tako da se vidi display, ne mora se useca za display. Mada sam ga ja dobio i džabe, jer kad je došao ima ovdje jednu malu rupicu na poklopcu i ovdje otkrivenje ćoše, koje je sad i nebitno je, ali sam slikao, napisao im da je problem i oni su vratili, znači ovih 3,5 €, tako da nije koštala ništa. Štangica, ova za što ide od servo na onaj, znači ona dolazi tu, dole na onu klapnu, na onaj kanti gdje vam stoji med, koja otvara onu dole klapnu. Vidjet ćete to isto na slikama poslije kako izgleda. Šteker, ovaj ovdje, sa strane gdje ubadate ovo. Ako vi uzmete neki drugi adapter ili nešto, onda vam on i ne treba, taj konektor dole. I uvodnice, znači 10 komada isto najmanje, ali 2 vam samo trebaju, bar ovo kako sam ja napravio, jedna za izlaz za servo i druga izlaz za vagu. Neko to pravi drugčije, pa možda trebaju 3-4, ali nebitno. I sad, ovo je ovdje isto sve gdje se šta nalazi. Znači Arduino software, znači to je program koji služi da se upiše software od vage u ovaj Heltekov modul. Ovdje su driveri za modul, za Heltekov, za Windows. Ukoliko nekom ne prepoznaje, znači ne radi, provjerite da li su driveri instalirani tamo u Device Manageru od Windowsa. I ako nisu, skinut ćete taj driver i instalirati i onda će to proraditi. Program, znači sajt gdje se nalazi software vage. Ovo je bitno da se ubaci u podešavanje u Arduino softvera, to ću vam pokazati poslije. I ovdje su ta mnoga pitanja i odgovori u vezi vage, gdje su ljudi imali raznih problema. Znači
vaga oscilira, merenje, ne prikazuje se, ne znam, na displeju podaci, šta dalje. Razni ti problemi, jedino je što je na njemačkom, neko, pošto je dvojezični engleski, njemački, koji može da te pitate ako i vas interesuje na engleskom, neko će vam odgovoriti, tako da ima nekih pitanja i na engleskom, neki su na njemačkom, ali kažem, kopirajte to, prebacite u prevodilac i onda ćete vidjeti možda. Ali evo, ja ću otvoriti sad prvo to da vam pokažem. Ovako. Evo recimo, tu je čak i slika kako je to neko napravio, znači evo slično kao i ja, u principu, tu sam i video tu ideju u ovu kutiju. On je ovdje s tim doveo napajanje direktno unutra, zato kažem, treba vam više ovih uvodnica. Ovo je ostavio sa malim displejem, zato što su oni u principu, i to ćete kasnije vidjeti, softver koji su napisali za Heltekov modul je predviđen u stvari za mali displej. Bilo je pre verzija nekih i sa velikim displejem, ali ne znam zašto su to, znači bilo je verzija koje su išle i na ovakav modul, ali više nema, tražio sam 2-3 dana, nisam mogao nigdje da nađem, da podesim da na ovo radi, znači ostalo je samo za Heltek i ostali su samo za taj mali displej, a bilo je gdje može da radi i na velikom, čak ovdje ćete vidjeti negdje kao i oba paralelno, ali na ovu verziju 3 ne mogu oba paralelno da rade, može ili mali ili veliki displej. Na starijim verziji 1 i 2 mogu oba, mada kome šta znači, ako se sakrije ovako s ovim većim, onaj dole mali, svakako ne znači ništa da radi. Vagica, vidite, ovdje je posebno, znači nije na daščici kao moja. Ovo je ovdje servo motor na ovoj daščici, fino pričvršćen. Sad ćemo to da vidimo kako to izgleda. Znači tu još piše opcije, sve šta vam treba od materijala, također isto gdje se nalaze driveri neki za vagu, za displej, za servo, to je nebitno, pošto ću vam ja to objasniti na našem jeziku lakše, program kako se isto podešava i to ću vam objasniti, znači tačno gdje se ide i gdje se instaliraju neki te driveri. I evo je ovdje dijagram, šema, ovo je njihova. Znači vidite, bez velikog displeja, pošto im nije potreban, znači ima rotacioni enkoder, ovo ide dalje vamo na vagu, HX711, taster sa on, tasteri za start i stop, zvučnik, servo motor i za napajanje. Ja sam to malo drukčije napravio i šemu evo ovako. Znači ovu šemu sad zaustavite, malo pogledajte, napravite screenshot, skinite je i možete kasnije koristiti ili oštampati ili nešto. Znači ova je šema moja za ovaj veliki ekran koji sam dodao. Znači sve ostalo isto se vezuje, samo znači ove žice ovdje za njega sam dodao još, znači tačno imate ovdje dole na koje pinove ide šta. Isto kao i kod njih, na ovome ovdje, znači samo što se to tu slabo vidi, znači tu isto stoje pinovi i sve ovo isto povezano, samo je dodato tamo još dodato veći ekran. Čak ovdje znači ima i ovaj HX711 i ovdje dalje što oni nemaju tamo na onoj slici, znači gdje se vezuje senzor vage, znači koja žica ide na koji konektor. Crvena i crna normalno plus i minus i one su sve mogu zajedno u jednu tačku, osim napajanja 5 V, to ide dole na 5 V i servo motor koristi 5 V, znači njega ćete uzmete odavde od 5 V plus i minus. Sve ostalo, display, vaga, zvučnik isto ide ima minus, znači sve ide na 3 V i minus ovdje gore.
Ovo je šema povezivanja za verziju 1 i 2, to vam ne treba, isto za vezivanje 1 i 2, ali ovamo samo na USB bez eksternog napajanja. Evo kako to izgleda pre pakovanja u kutiju, znači povezano. Sa isto ovim ovako buksnicama koje sam koristio kod pravljenja vage za košnice. Evo kako izgleda u kutiji, nije samo malo ispravio ovaj displej, ali dobro, to je sve početno, nije završeno. I ovdje, evo imate sad primjer radi i za kutiju, znači ako uzmete ili pravite tačno sve dimenzije, koliko vam treba rupa, koliko razmaci, znači to je neko, sad to kažem, to vam neću ja pokazivati, evo sve tu imate, da vidite, znači da uzmete mere, ako hoćete da pravite tako, ako ne, onda po svojoj volji. Držač za servomotor, znači jedna obična letvica drvena koja se urezuje, probuši se ovdje za ovaj šaraf i dole dolazi ova obujmica ili isto držača, mislim za cevi, za grejanje, za nešto od čega može da se uzme, i ovdje je ova štanglica povezana na isto gore aluminijumski deo. Evo sa strane, evo kako to izgleda, kako je dole pričvršćeno na ovu lulu, odozgo pogled. Evo kako kad to otvori. Ovdje su ovako neke dimenzije sa metrom, nisu precizne, ali evo precizne mere. Znači ovdje isto ovo napravite screenshot, oštampajte i po ovome možete napraviti, dakle držač za servomotor, on dolazi ovdje u ovu rupu gdje je usečena i to se pričvršćuje na ovu kantu, tako. To je to. Ostaje dugo i sa ovim objašnjavanjem, ali idemo sad na skidanje softvera i onda ćemo korak po korak kako se ubaci program u Heltec, a ovo sve ostalo dalje sklapanje, to ubacit ja neke slike što sam to radio, možda još neki, jer ja sam snimao i video pre koji je na kraju kad sam snimio sve, znači i gdje sam pogrešio i ono što nisam, kad sam ga sastavio, ispalo je neka 3 sata. Mada i gdje sam ja to gledao, on ima 9 snimaka, 9 videa posebnih, ali ukupno kad sam sabrao minutažu izašlo je 300 minuta. A znači možete misliti. Zato ja hoću da pokušam da ga smanjim, da bude što manje. Iako davim mnogo sa pričom, ali idemo na posao. Dakle, kliknut ćete prvo na ovaj link za Arduino software ispod videa, da ga skinete i otvorit će vam se. Bitno je isto, znači verzija 1.8.13. Ja sam sad je 2.1.1 ili tako nešto, najnovija verzija trenutno, ali pošto onaj gdje sam ja gledao pravio u toj verziji i ja sam pokušao sa novom verzijom, on pokazuje, evo ovdje idete to da ubacite taj driver, ja gledam, to nije to tu. I zato sam onda instalirao 1.8.13 verziju i sa njom sam uspio po tim njegovim uputствima, zato sad vi pratite moje uputstva i instalirate isto to. Ko se razume u ovaj software bolje, nek skida šta hoće i onda će moći kako hoće. Idemo na Windows installer, ovdje znači exe file da skinemo. Evo ga gore, skida. Idete na open file direktno.
da li želite da instalirate bla 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 i ostalo, da. Prihvatamo, samo dalje, install i on sad instalira software. Ovo vam više ne treba, možete zatvoriti. Sad će to malo da potraje, pa ću ja ubrzati snimak. Ovdje vas pita, znači, da li želite da instalirate portove za taj uređaj. Znači, idite na instalirajte, ako vas ne pita ništa, ako vas pita instalirajte. Također USB drivere instalirajte. Znači, sve ovo što vas pita instalirajte i to je to, završili smo. Evo ga, dakle, ovdje u ćošku nalazi se instaliran Arduino software. Šta nam treba sljedeće još? Sljedeće treba vam znači da otvorite ovaj ovdje sajt. Tu se nalazi software za vagu, tu se nalaze još neke stvari, ali evo idemo na kod. Idete download zip. To je skinulo isto, to nije veliko. Otvorite ovaj folder. I evo ovdje, znači sad ovo morate samo raspakovati. Ovdje otpakujte. Folder. Ovo je verzija softvera za vagu, znači sa ovom .ino. Trenutno je ne prepoznaje da je za onaj Arduino software. Ovdje isto imate šemu vezivanja, ali za stare modele, tako da to nemojte gledati, nego ovo možete pogledati. Delovi 3D za 3D štampač. Znači varijante, evo ovako, da možete napraviti, znači ovo da oštampate, ko ima 3D štampač ili kod nekoga ko može, samo za mali ekran je. Nažalost, možda ima tu sad verzija i za neki veći ekran, ali nisam gledao. Eto kako to izgleda. Ali da se ne zadržavamo na tome, idemo ovo što nas interesuje. Možete kliknuti ovdje samo na ovaj ino file 2 put i on otvara Arduino software. Java nešto pitate, ok. Ovdje kaže da file Honeyman mora da se otvori u posebnom folderu, ok. I evo ga. Evo dakle, to je originalna verzija. Morao sam da instaliram sad sve to isto na jedan laptop gdje nisam koristio taj software zato što su na onom računaru gdje sam to radio ostale sve ove postavke, odnosno driveri koji trebaju da se skinu za ovaj Heltec modul, pa vam ne mogu pokazati kako to ide. Znači, čist laptop da bi kad uključim vidjeli šta se traži i kako se instalira. Znači evo sada ćemo upaliti USB. On se javlja već tamo. Ovdje vidite budi se. Prebacit ću program na engleski jezik da bi bilo vama lakše isto. Mada svejedno opcije su na istom mjestu mislim. Ali nebitno. Engleski. Ok. Sad je verzija na engleskom jeziku. Dakle, ovo je originalan software njihov koji smo skinuli sa onog sajta i sad šta treba tu da uradite sljedeće. Prvo, šta idemo sad da uradimo, to je ovdje znači na file, preference i ovdje na ovoj koloni treba da dodate ovaj link
što ovdje stoji. Znači jednostavno ga iskopirate dole ispod opisa, što stoji u opisu videa. Znači copy, pređite u program i ovdje ga Ctrl V dodate. OK. I to je veoma bitno, vrlo bitno da bi funkcionisao software. OK. Sljedeća stvar, znači idemo na Tools. Ovdje, kao što vidite, znači nema Helteka, to treba da se doda. Idemo na Boards Manager, znači Tools, Boards Manager. I ovdje ukucate Heltek. Evo ga. Heltek ESP32. I to na install. Dok to instalira, pogledat ćemo da li su driveri za ovo isto u Gerete Device Manager. Znači Device Manager. Kad otvorite, znači tražite ovo gdje su priključci COM1 i LPT. Otvorite to i ako vidite da ima, znači ovo je taj čip CP210 i sad 1. Prepoznao ga je na COM4. Znači kod vas možda bude COM3 ili COM1 ili zavisi na koji USB priključak priključite. Ukoliko ovo nemate, znači da vam stoji ovako da nije prepoznato ili nešto, onda kliknite na onaj link za driver, skinite driver i instalirat će se to. Znači ovo je Windows 10, možda kod Windows 7 ne prepoznaje ili nešto, sad to zavisi koja je verzija Windowsa. Ovo je ovdje sad završilo, znači piše instalirano. I idemo dalje. Znači sad ćemo uraditi provjeru ovog programa da vidimo što nam sve traži. Znači ovdje možemo Tools, Board, Heltek i Wi-Fi Kit 32. Znači biramo njega. I idemo sad na ovu kvačicu provjeriti. I sad on ovdje izbacuje greške. Znači uzmemo da pogledamo šta nam fali. Fali nam ovaj biblioteka U8G21. Biblioteku dodajemo na sljedeći način. Idemo znači na Tools, Manager Libraries. Kad otvori to, znači kucate ovo dole što vidite. U8G2. I instalirate ovaj ovdje fajl sa dosta ovih podataka. Verzija, vjerojatno ta zadnja. Ok, to je završilo. Idemo ponovo na provjeru. Znači, treba nam sad i HX711. Znači, idemo opet na Tools, Manager Libraries. Vi u principu ne morate sve ovo ovako da provjeravate gore, ja samo sad pokazujem šta može da vam traži, pa kako se instalira. A vi možete znači odmah direktno ovdje ući i instalirati sve ovo odmah i onda vam možda neće tražiti više ništa. Znači ovdje kucate HX711. Instaliramo i ovaj, nebitno, znači samo HX711. Možemo i ovaj za Arduino.
I to bi bilo to. U principu ovdje piše samo to, tako da je moguće samo da je ovo dovoljno, ali nema veze ako instalirate i koji više. Ja ću da provjerim sad opet šta mi traži. ESP32 servo. Znači idemo na Tools, Manage Libraries i onda ovdje kucate ESP32 servo. To je prvi. E sad, da ne bi bilo problem sa servom koji sam ja imao, znači nemojte instalirati odmah ovu verziju, sa njom ima problem, nego jednu ispod. Znači instalirajte ovu jednu ispod. Ukoliko slučajno bude pravio problem, instalirajte neku drugu verziju. Ali ova prva definitivno je pravila problem. Znači 0.12.1. I onda zatvorimo. Provjeravam još jednom ponovo. Znači evo sad je sve provjerio i više nema grešaka. Znači ovako kad nije ono više naranđasto, onda znači da grešaka nema. Ovo i dalje stoji upaljeno, kao što vidite. Nije moralo, ali ostalo je. I idemo sad da upišemo program u njega. Evo ovako da vidite. Znači idemo ovdje, samo da vidim Tools. Tu stoji Wi-Fi kit 32 od Helteka izabran. Port morate izabrati sad koji budete imali ovdje. Znači kod mene je pisalo tam da je port 4, biram port 4 i idemo na ovu strelicu upiši. Sad će isto i to malo da protraje, pa ću ja ubrzati video samo. Poslije toga će se on ugasiti kad bude u njega upisivano i onda treba da se upali software sa vagom. Opet imam neku grešku. Dobro, sad ćemo da vidimo samo šta je. Aha, znači ne odgovara taj čip. Ovaj čip ne odgovara, znači moramo instalirati još verzija. Idemo na boards. ESP32 instalirat ćemo i to. Instalirat ćemo ovaj. Završila instalaciju ovoga, sad ćemo vidjeti da li smo dobili ovdje. Pa idemo sad u Tools, Boards. Imamo ovdje sad ESP32 Arduino. Nađemo ovdje samo Heltek. Heltek Wi-Fi kit verzija 3. I sad idemo opet ponovo ovdje na upis. Znači, namjerno idemo ovako i radim ovo da bi mogli da vidite sve probleme s kojim možete i vi da se susretnete. Sad ovo opet malo traje, tako da ću video malo da ubrzam. Tako da nemojte da mislite da zašto kod vas duže traje nego ovdje. Sada se konektuje sa modulom, zato je se ugasio, evo ide i upis u njega i završio. I kao što vidite, evo ga, programčić, vaga nije kalibrirana.
Znači, to je sve. To je sve. Evo ljudi, to je bilo to. Znači, i nije toliko problem, jel, kad se nauči, kad se zna, ali ja sam imao problema zato što sam prvo htio da idem na ovaj modul koji je jeftiniji. Rekao, ajde da uštedimo malo, ali nije moglo. Posle su oni tu imali verzija 2, verzija 1, verzija 3. Dakle, evo ovdje software. Znači, gdje piše da je samo ovako, spustit ću na dole skroz. Ima za Haltech ili Heltec verziju 3, Heltec verzija 2 i Heltec verzija 1. Znači, za nijedne druge više nemaju ovaj software trenutno, i ako nešto nađete na internetu, to je staro, nije ažurirano i neće da radi. Znači, probao sam sve. Ovdje sad samo još imam da vam pokažem kako da ubacite verziju, ali moju verziju koju sam ja malo modifikovao za veći ekran. Znači, ovo sve sad radi ovako na malom ekranu, to je što oni imaju, ali kad priključite veliki ekran, on neće raditi. Sad još i to da vam, znam da sam dosadan, ali još i to da vam pokažem i onda malo da ubacim slika od onog kako sam sklapao, šta je bilo, i to bi bilo sve u tom videu. Evo ga display, koji ću sada povežem provizorno, pa da vidimo. Treba će mi ove žičice. Dakle, moram otvoriti šemu i ja da vidimo. Evo ovako. Znači, crna, ovdje sad nebitne boje. Ja sam uzeo samo provizorno da povežem. Ni kod vas nisu bitne boje, samo je bitno da ubodete na pravo gdje treba. Znači, idemo minus, do njega je odmah plus. Plava ide, znači sljedeća, meni je to boja ova kao ljubičasta na broj 34. Sad što je ovo sitno ja ne vidim, pa moram izbrojati od minusa, znači 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nogica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ova zelena ovdje, znači preskače se od te 8 dve. I onda sljedeća, to je ova plava, znači preskočim dve, pa sljedeća. Naranđasta je tu, kod mene ovdje ova sivkasta, ona ide na 21, znači dole od početka, znači 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. I još ove dve, znači brown je sljedeća, to je ovdje žuta, znači ide do ove. Ne, žuta ide, preskačem jednu, pardon, a plava ide do ove reset. Ok. Evo, ja sam to sad samo ovako provizorno, bez veze povezao, da vidimo. Kad se uključi, znači pojavljuje se na njemu slika, ali na ovome nema. Sad moram ponovo ovdje da otvorim programe. Znači Honey Mountain, to je njihov. Ovako stavit ću
pored i ovo je ovdje, otvorio sam moju verziju, znači Honeyman verzija 3. Evo, jedna pored druge da bi uporedili gdje je razlika. Dakle, spustit ćemo ovdje na ovu prvu verziju. Evo ovako. Znači, postavite da ovo bude gore skroz na početku, tako i ovdje. Odnosno, vi ovu nećete imati verziju, nego ću ja vama samo da postavim u opisu videa ovaj deo. Znači, ovo ovako, što trebate iskopirati. Desni klik, copy, i ubacite ga ovdje u ovaj program, znači obeležite sve. Samo to. I kažete past i on ga prebaci. To je to. I onda samo idete na upiši. Znači on sad opet isto učitava, malo će potrajati. Znači kao što sam ja povezao ovdje sa ovim kablićima ovo, tako je vi sa onim što ima da se poruči, znači 20 cm ili možda uzmete 10 ili kraći i povežete display, povežete, evo ga, ugasio je, znači počeo je upisivanje. I evo, kao što vidite, znači dobio sam to na većem ekranu. Isto ovo što je bilo na malom, sad je na velikom i kad to spakujete u onu kutiju ovako jedno iza drugog, to se neće vidjeti. Znači, kao što ste vidjeli, ništa nije toliko teško, nije problem, samo pratite ova uputstva. Ko želi veći ekran, znači naruči i njega, prikopča i samo ovaj deo koji će se nalaziti u opisu videa prekopirajte u program, ovo kao što sam pokazao, ponovo upišite softveru Heltec i on će da radi. Znači, sve ono dalje sad sastavljanje i to nije toliko teško, znači samo pratite ko što sam ja sad gledao u ovome šemi vezivanja, brojite dole nogice na koju treba šta da priključite i neće biti problema. Idemo sad dalje na još ovo malo da vam ubacim u video, pa se vidimo još na kraju. Pošto ovo sad radi, znači nastavit ću dalje, zalemit ću ovdje ove nogice i evo, nakon lemljenja nogica to ovako izgleda. To je jedna strana. I ovo je druga strana. Evo ljudi, još uvijek borba sa ovim. Znači radi ovaj veliki display, to mi je bilo bitno. Gdje je samo problem? Samo problem je negdje u programu, u kodu. Evo sad ovo sve povezano ovako provizorno kako stoji na u ovoj kutiji, nije još unutra spakovano. Vidjeli ste na početku kako to izgleda ispakovano, ali nisam pokazivao namjerno kako se to sad vezuje. Ovo samo gledate šemu i u toj šemi žice ubadate u ovdje ove kontakte. I nisam kako se puše rupe i šta ja znam, to svako zna. Sada ću ovo da sastavim i onda ćemo da prođemo kroz opcije dalje. Ok, to je to. Samo da sklopim sad ovo.
Evo prvo da vam pokažem kako izgleda vaga sa malim ovim ekranom. Znači display koji je integrisan na ovom modulu veličine 0,96 inča, ona je 2,42 inča. Ova ovdje tačkica, to je na ovom poklopcu na plastici na sredini, tako da možda malo smeta, možda i ne smeta, ali nije moglo da se mrdne nigde gore zbog ovih kablića, znači da se pomeri u stranu. Pa krenut ćemo da upalimo sa strane. Vaga nije kalibrirana i piše da nema tare sad, no tara. Dakle, malo da primaknem. Kako to izgleda. Znači ovdje sa prednje strane ja sam postavio prekidač, jedinica automatski mod, 0 je manuelni mod ili ručni mod i 2 je ulazak u servis mod podešavanja. Kao kod one vage, znači isto kroz meni krećemo se sa ovim ovdje rotacionim enkoderom gore dole, gdje imaju razne opcije. Samo što je kod ove vage sad problem što je sve na njemačkom, ali kad se nauči snaćite se. A rekao sam da tamo isto može, ko se malo bolje ili više bude poigrao, može svaku ovu reč i prevesti, samo da je uklopi da stane na ekran. I jednostavno ulazi se sa pritiskom, znači na ovdje na ovaj enkoder i onda uđete u sljedeći zvučnik, recimo buzer uključen ili isključen, znači opet pritisnite ili on, znači nekada uključenog. Meni, znači da li da se scrolluje onako ili da bude lista. Evo sad ću to pokazati kako izgleda i dole na snimi, špajšen. I evo kako to izgleda, sad je znači lista i samo ima sa strane ova kao zvezdica koja se kreće kroz meni. Znači to je jedna strana i ovo strelica na gore pokazuje ako idete na gore, drugu stranu, ja, druga strana. To su te dve strane, ali je bolje, znači da onako malo je krupnije na ovome. Parametri, znači meni da izgleda da se scrolluje. Sačuvajte. I onda je malo krupnije. Uradit ćemo sad kalibraciju vage. Pošto to traži prvo, znači idemo na kalibriran. Ok. Znači piše da se vaga, da nema ništa na njoj, kao što vidite nema ništa na njoj. Ok. Sad ovdje piše molimo postavite 500 grama na vagu. Znači ukoliko nemate nešto od 500 grama vi možete odrediti, malo da približim, znači možete odrediti opet sa ovim ovdje koliko je. Znači možete povećati do 1000 grama, do ako stavite kilo šećera ili nešto, ali bitno je da znate da je tačno toliko grama koliko podesite. Pošto ja imam teg od 500 grama, ja ću staviti 500 grama. Teg 500 grama. Stavljam njega i kažem isto ok. I to je to. Sad ćemo da provjerimo, otići ćemo u ručni mod. Evo piše 0 grama, sad više ne igraju one cifre. Pola kile, pola kile. 100 grama. 100 grama. $200 grama.
200 grama. Znači precizna vaga, kao ništa. Sad idemo na izbor za tare, znači da kažemo koliko je tara. Recimo ovdje imate više vrsta tegli, a to isto možete menjati. Znači ovo od 500 grama, tegla za 500 grama meda, stavit ću teg da je teška recimo 100 grama. I sad je tu upisalo da je 100 grama teška. Šta još ovdje imamo u opcijama? Automatika. Znači auto start isključeno, mi ćemo ga uključiti da krene automatski. Korekcija tegle, znači plus minus 20 grama ako se neka malo teža, neka lakša. Znači 20 grama prihvata razliku. Autokorekcija je isključeno. Kulanc 5 grama, to je onaj 5 grama dobre volje. Da bi se, opet malo da približim, možda ako se ne vidi na ovom sitnom ekranu. Znači auto start, kažem, uključio sam. Korekcija za teglu plus minus 20 grama. Auto korekcija za dosipanje isključena. Kulanc, znači dobre volje 5 grama da sipa preko. Snimit ćemo to. Servo podešavanje motorčića. Znači da on sam podešava kad koliko dotvara, koliko da zatvara. Normalno minimum je zatvoreno 0%. Fino doziranje na 35, da je to ugao stepeni. I 85 je maksimum. Znači to isto može da se promeni. Znači na koliko 100% ili više. Znači koliko zavisi koji je servo motor u pitanju. Ali nek bude kako je bilo fabrički 85. I to ćemo snimiti. Parametri, znači tu smo bili. Na crveno izlazimo nazad. Brojač nasutih tegli, znači koliko je koju nasuo, koliko je to u kilogramima, ovdje je ukupna suma i imate ovdje da se vratite nazad ili gore da resetujete taj brojač. Znači idemo nazad. Ovo je ukupno, znači ovo je trenutno sipanje, znači za recimo taj dan. Ovo je ukupno sabira svaki dan, s tim što ovaj dan morate svaki put resetovati, ali ovaj će pamti ukupno. Ovo je da izbrišete vaše podešavanje, kompletno sve. Tara je za težine tegle, kalibracija vage, korekcija 20. Tačno ne znam šta znači. Ovdje koliko da sipa čega, znači ovdje možete sad izabrati koliko da sipa u teglu. Znači 500 grama i vrsta tegli. Znači to su samo oni zadali te, ali nebitno je, kod nas je nebitno šta koja stoji. Neko ko se razume može to isto ući i promijeniti kao što sam ja tamo onome poslao da piše mjesto dip teg ili tegla ili ne znam ja nešto tako, bez veze. Automatik sam bio, servo bio sam, znači to je to. Idemo sad da pređemo, to je manualni mod i automatika. Znači piše na ekranu već, molimo postavite teglu. Ovdje vidimo sljedeće parametre. Znači V0 to je koliko je trenutno otvoren
servo motor, odnosno vinkl motora. AS je autostart, 45, znači otvorit će se do 45, ali ovo može recimo da se i promeni i 100%. Znači preko 100 ne ide, da se otvara 100%, pauza, znači trenutno ništa ne radi. Čak i, ja mislim, kad se stavi tegla na to, korekcija 20 grama i znači koja je vrsta tegle, 500 grama, koja je vrsta tegle, sad ćemo da vidimo kako funkcioniše. Grama, rekli smo da je to kao prazna tegla, ako je stavim, znači ništa, samo piše da je 0. Ako stavim od 200 grama, znači piše da je već 100 grama ima nečeg. Ako stisnem zeleno, znači pojavi se ovdje play, ali još uvijek kao što vidite ništa ne odrađuje dok ne stavim teglu. Ako stavim pogrešnu 200 grama, neće se ništa desiti. Trepće znači da je pogrešna tegla 100 grama. Znači skinut ću nju, stavit ću ispravnu teglu od 100 grama, automatski start i vidjeli ste, otvorio je servo motor klap. I sad se to puni polako, a ja kako pritiskam, je nebitno, evo 500 grama, napunio i on je zatvorio. Ali, aha, to je onih 20 grama korekcije što sam stavio. Znači, izaći ćemo ovako. Ovdje. Korektur. Ovo. To je maksimalno do 20 i minus ide i dalje, nebitno, neću ići da tražim koliko može, znači stavit ću na 0, nikakve korekcije da nema, ok. I sad ćemo da vidimo kako će da odradi sad. Znači stis play opet, stavim vagu od 100 grama, ponovo je otvorio klapnu, možda se puni i evo, napunit ćemo je. Evo, i sad je zatvorio skroz klapnu. Skinemo teglu, stavimo drugu, opet otvara, kada se napuni, on zatvara. Sad se samo izvadio med iz tegle, otvorio ponovo da napuni i dodao. Još jednom. 500 grama. Na ručnom modu, znači kad stavimo teglu, pokazat će 100 grama. Pritiskom na encoder, znači kažemo da je to 0 i onda kako punimo, odnosno ovdje možemo sad da kažemo opet koliko da se otvori, znači recimo 0, stisnemo start i ništa, nije se otvorilo. Možemo da otvaramo, evo vidite, znači ručno do 100% i da sipamo polako, znači to kad treba negdje neka tegla možda da se malo dospe ili nešto ako nije napunilo prvu kako treba, ali znači isto odrađuje. S tim što na ručnom modu ne možete ostaviti kad je napuni, evo 500 grama, ona neće zatvoriti. Nego to ili morate vi zatvoriti ovako, ili kad dođe blizu, ali ne možete toliko biti precizni da kažete stop i onda on zatvara. Znači kad dolazi 450 grama, onda pritvoriti da on još fino dozira i kad skroz do kraja dođe,
znači zatvorite. Eto, znači to je to, sad ću vam pokazati kako to izgleda sa većim. Evo kako vaga izgleda sa velikim ekranom. Ovdje znači ne moram da zoomiram uopšte ekran da bi se vidjelo na njemu kako to izgleda. Evo da pređemo u podešavanja. Znači automatika, servo, podešavanja. Vidite koliko su to brojevi i slova veći parametri. Znači ne treba i naočare, ne treba ništa, sve se odlično vidi. Znači zadata je samo za ovo jednu, ovdje piše failed, znači fali ili nedostaje, da se zada. Evo recimo za 125 grama teglu da izaberemo 20 grama, 21 gram. Pređemo ponovo u manualni mod, kako se vidi, i automatika. Znači postavite teglu, stavljam opet onaj teg od 100 grama. I znači on ne radi ništa jer nisam stisnuo start. Znači kad može i ovako, on neće raditi ništa, stisnite start. I evo ga. Znači servo je otvorio do 55%. Vi u toku punjenja možete da ga otvarate još ili da fino dozirate, iako je automatski mod. I kad napuni zatvorio je. Koliko je vaga precizna, znači evo manualni mod, evo dakle mali teg od 10 grama, znači samo 10 grama meri. Malo veći 20 grama, 20 grama. 100 smo već vidjeli. Pola kile, 600 grama, 620 i 10, 630 grama. To je to. Eto, to je to. Znači vidjeli ste u ovom videu kako može vaga da se napravi za manje od 100 eura. Vidjeli ste znači sa kakvim sam se ja problemima susretao, zato sam namjerno i pustio sve da vidite manje više. Zato vam savjetujem, ko hoće da pravi, znači nek to radi u skorije vrijeme, jer ako bude čekao kao što sam ja čekao recimo 2 godine, pitanje koji će modul biti, pitanje koji će display biti tada, da li će to onda odgovarati, jer ovi ljudi koji su to izmislili ili napravili taj program, pitanje je oni dok će to ažurirati. Jednostavno napravili i imaju za sebe. Sad, šta će se mučiti i dali su nekom da to pravi. Šta će se mučiti sad za još 2-3 godine da to rade, znači možda to kasnije ne bude moglo da se napravi, jer jednostavno nema delova za to. Znači, ove delove, još jednom ponavljam, modul, display i encoder i servo motor, to kupite one koje sam ja baš stavio. Sve ovo ostalo manje više možete birati kako hoćete i šta hoćete, jer prekidač je prekidač, možete ugraditi prekidač od zapaljenja svetla. Znači to je sasvim vaš izbor. Ali ove 4 stavke su veoma bitne da budu te da bi to funkcionisalo.
da ne kupujete neke druge kopije ili nešto jeftinije, jer ja sam uzimao, ali jednostavno za ove recimo module i nema program više. Ukinuli su ga, nisu ga ažurirali, jer oni gledaju samo da bude na onom malom Heltec modulu sa malim displejom. Nekom je to odgovara, ne treba više za veliki, zato sam ja imao 2 dana, 3 dana borbe da uklopim i ovaj veliki displej, ali eto, uklopio sam. Ako vam se svidio ovaj video, stisnite like, ako nije, stisnite 2 lajka, a za još ovako zanimljivih snimaka koji će biti, zapratite ovaj kanal. Vidimo se i pozdrav!